Elias Pepe. UDS ya wakazi bora inotamba, oh haitambe. Inotamba. UDS feminina bora inotamba, oh haitambe. Iwe inotamba. Ingashokari na ekipa ya pesi makolo kamba shoka. Kada ya samba. Ingashokari na ekipa ya pesi makolo kamba shoka. Kada ya samba iwe. Wazingi ekipa yomba wana na endondo. Kuna wakazi wana mademade ninga sandu. Mungapita na mukampo ninje balala ninge mukutawa ngondo. Kuna wakazi ninga muna, ndati wana mademade imwe ninga muna. Pinta zao ninga muna, neyanga tamanga hapa ni mamuna. FAX koko kuna madifesa yalibe maesesa yangapata pola jibu para frente tambe igibai mwebo hamigwente igibai mano njaurisente ibe wabanyali njaurisente. UDS ya wakazi bora inotamba, oh haitambe. Inotamba. UDS feminina bora inotamba, oh haitambe. Iwe inotamba. Ingashokari na ekipa ya pesi makolo kamba shoka. Kada ya samba. Ingashokari na ekipa ya pesi makolo kamba shoka. Kada ya samba iwe. Ya Mozambique fike nkalato para ufiri ushinome da UDS wakati wa mwamba tuka mpira. Diana Maria Victoria Woma imwe wamba tuka mpira. Lorena Zibi Alisi Maitangu itambe head yo ine. Elvina Luisa Bada Woma ndi wamba kolesa kuigi bako. Alea Pia Zinya Tambe nisharonge bomwe. Veronica Chelsea Ninya Mawa ine ndati nisharonge bomwe. Ininya Mamuto Shiba shimba glowing na kubiri mbalango. Ndini FAX timol. Top. Yo grand shirati ye. Ibe wabanyali mtine wanansugu zenzi. FRIEZI 100%. Grande humorista. Dossier mi by beat. UDS ya wakazi bora inotamba, oh haitambe. Inotamba. UDS feminina bora inotamba, oh haitambe. Iwe inotamba. Ingashokari na ekipa ya pesi makolo kamba shoka. Kada ya samba. Ingashokari na ekipa ya pesi makolo kamba shoka. Kada ya samba iwe.